از فارس یک مامۆستای دبستانە شەهید شنگال کۆ بڕاستیژی ئەف نێزیکی 5 ساڵایە کۆ ئەف مەدرسێمە ئەت شنگالێ دەوام دکەن هەژمارە تاالبێت مەژی ئێت شنگالێ گشتی 300 تاالبە ئێت خەتا شەمالێژی ئەوجی کارم بێژم نێزیکی 300 تاالبیە گشتی نێزیکی 600 تاالبی لڤان مەدرسێتمە ئەت خواندن مەدرسێت مەژیژی ئەب گشتی 13 دبستانن 5 ئەت ئالیێ خەتا شنگالێ ئەم دەرساڵدەن زارۆکە ینی دوێ دبستانی زارۆکێ دوێ دبستانێت خواندن کە نێزیکی و نێزینگی 100 شاگرتی ینی 100 خواندەکار vê dibistanê xwendin ku îro rojê li destpêkên ev dibistan hate vekirin kas karin bêjim min rojê de pêş me de jî tên ev xwendekar zêdeyî 100 şagirtî jî bihtirê zêde bibe ket rojê pêş me jî de tê em ê kewek pêwîstiyên keşvan şagirta re bibên em ê bidin heta nihanekê jî medresê me el Şengalê de hene yek medrese xaricî senterê Şengal hate vekirin li gundê Çelayên ke ev gundê mayîn jî wek Heyala, Cidala, Solaxa, Sikêniya ev gundê wisa jî ku heke millet vegeriya rastî jî ev dibistan wê heta van gunda hîşin heka millet kewek em gariyan jî lê ema millet î kêm el van gunda ke demê pêş me de tê ke millet vegere em ê medresê xwe li van gunda jî vekirin المدرسة المدرسة ماذا زمان لاتيني يعني زمان دايكي صفا يك حتى چار اف زمان اساس تگرتن چار و پنج جو سارا زمان عربي و انجليزي الكفن ناف و زماني دا و شاگرد وان درسات بين شاگرد دماجي چند زهف بون و چند خواندیبن الگوری ویج سفید ما زیاده من یعنی یه وید دبستانی حتی رفع هشته هنه یعنی ددوی متوسط مدرسه دیجی هنگ جو حتی ششه هنه کتاب هفته یعنی الگور شاگرد آدمینه پیوام من دومی که جیش همو گنجت ایزدیا همو زاروپین ایزد خانه کوبراستی جی خاک خو ولات خو نتوا خو خودی درکم